não sei o que até a casa, para mostrar o público, para nós usar bom, usar para o público, se ukholwa ukuthi utaphuma nasebuyela kusasa. Angikusho kona ukuthi vele angikwazi. Tawubona la khona, nawukholisa kwakho. Batho nathi bothi Yeah, but ke kuleli le supplier msuna bo supplier. Simeke sidafonela bona nje. Sifonela nje. ya basu government supply. Langabeke wena Unema. awusikela. Mina no batho bengasapply government nje la market lamancane. Wena amajama ngalo. Uyathi chubele. Ngana lapho ngephasi nje ngiyobashayela nje bathi siyabonga. Revote Ngawo nje kuthiwa bombokiseni. abahlali babonga ngala nangathi. Yathi lana intunga khona lokuphela wagcina nini nje check asipho sengaphi. Hayi ngami senginenyanga ezintathu ngiyacheka bese ngesikhathi nyanya. Inyanga tinsana. Sekuja ngisibona izinto zokutest. Asiboni isingo sekutest. Nangithi ngiyabuka la kumshinini wami kungitshela ukuthi wena awuzange ukutest. Hayi bo. Yena vele masengesikhathi kusinama ngisakhumbula ukuthi because yabona suthethe umfana. Asikho lesinto ngisethe because we are so petty. Yeah, hayi ke ngitsinze ke ntsambama mina ngabe ngimele wena nje mina ntsambama. Finalize. Yeah. Okay, hayi ntsambama ke ngiyakuthina. Ngoba mina ngitshela ukuthi amaphoyisa emangu ngiyevana nemaphoyisa emangu. Uyabona nje. Ngoba amaphoyisa emangu ngangibona ngicabangela into letini. Buka ngenyalo ngiyodla inyama. Ndawubuka lena bo bhejani. Yayibona Bhejani wakhubeka. hayi ke hayi ndoda. Ndawuva ngawe ntsambama. Hayi samazekele. Endlela sade sinova khona aso uba ukuthi nize mabhili umsheke ethi vele ukhona imama akekho. Hayi phela yabona nesi nawuve ukuthi endlela bamthethe akufunakala nebese uyangishayela ngoba wena nangishayela ngeke kwadi ukuthi solo ngilaceleni kwabo yini mina noshaya amabhinya ngithi amabhinya Khazi zethola ukuthi balithethe. yabona Khazi thola ukuthi bahlesa naleno Wabuza ngamshayela. habo Umbuzo ngamshayela athi usithi uchaza ukuthi ufuna ini ngalo seke emabhisi lesimbone kahle amabhisi kahamba ngaphandle lokuthi bathopheka ukutshela ukuthi mabhibi bamthethe bafuna ukuthi ngishaye emva kwaloko wena sengishaya ngoba bese bayabona vele ukhona lo ngalo ukhuluma naye ecingweni isakufunakala ngoba ngesathi ukuthi inombolo yakhe mhlambe sebayishesile ngalo just not uyashaya bayaweva ama-calls nangena ecingweni lamabhili sebasebela na-MTN sibabambisana MTN hayi khuluma nathi mabhi hayi ngiyacela malikhiphi leli qiniso lapho uyabona sekufakazi vele sekukhona sokuthi ukhulumele phela wena sokuconfessile hayi ngiphinze ngimshayele emabhini relaxa nje mabhisi ngamshayela asikhuleze relax sibone ukuthi kwendekala ayona sibahlulile basehlathini la basehlathini la singathuki yeah sasebenza ngemali hamba nje batoze bakukhanze la phinzi ngoba phela ngathi nabo maphoyisa akho lawo yabo okay Leyo unengcina malengayo yeba fethi nyathaleyo baba la fiti nalabagobela bathababoni lufa yamsamo ulengcina malengayo bangisale nalena hamba mfuna sifuni sami masibadlala ngami Bangisale nalena ngihamba ngifuna sifundisa. Hayi ke nje ngicela kuyabhedza. Yeah, ngathi ungenwa nangomkhuhlane. Mina akusiyo umkhuhlane. Bese ngidibane nabo. Awufisi ngiphethe manje nje ngihle ngiphelelwa ngumoya. Kubi manje. Ukuthi ngithethe lo maphoyisa. Ngahamba lemfo lokungivise yona. Bakuthethe mbamba ngiyeva mina ngithi kube ngemanga labantu bathi uthethwe wena. Hayi mina awuvuka. Hayi kumati. Mina nje ngicela uside ngako nyalo. Usungiphelele. Sambe sekulapha abantu bemthetho laba. Ngifike ngibatshele ngomphela ngikwathiwe. Lemfo ngivela lapha. Sifuba nyalo kubi lapha ngifonyiwe. Lo moya bekungathi uyaphuma ngidibane nabo Abraham halfway. Bese bangihlangabeza. Bese kukabi kakhulu vele kuthatha impilo. Ebuthi ngende kwende kuqala abantu laba badila nawe decisively.
Uthini manje? Mina ngithi ngavele ngivame mahemhem noma ngithi abantu batsanza ukukhuluma bathi bakuthethe. Kanti kuvele kwendeke mbamba. Ngakuphelelwa nangimoya mshaya Ngisenza into engayathi la. Mhathi ngiyabuka phela ubona lamafast uvela sovena nje ngathi kusehlane mhlawumbe lelinye live uyabona le ngeshaya kwetilwandle. La unethi budi ngeke. Mina nigangela, ngada nifunzi. Emnaka mina lengikwatiko ngifuna kufike ngikutshelela abantu laba bemthetho laba. Ukuthi lengikwatiko because vele mina into lengiyatiko ukuthi mina bengithatha ngisapply igrosa kuphela yabona. Police station. Njani? Yebo, ninjani? Siyaphila nathi. Nisiyasala ngani nginami? Kuna store la. Sekudla nje. Isitolo sami. Ufuna ukukhupha la? Ufuna ukukhupha la? Bona ubuka nje wena nkosi yakho. Nje uyabona ukuthi siyaqupha, sitawuthengisa naso ukukhupha lana sekungaba inwele njani lezo. Baba iplaza songamboyisa isibasa ngakubonisa plaza nje sikwazi ukuzila sithula masithupha khona lokushiphe. Kulula bedolobheni nje ungenele itodlwana tonkhani ubuke lokushiphe khona nami ngenda njalo no. Sengishona bathe sishiphe lesiphe la. Tonke tiyafana ngithatha lokuhluka hlukene. Hayi-ke futhi-ke sikhuluma-ke kudlala-ke ngoba phela ngiyanithetha ngisebenza njani senifuna kungitshela nani ngithi mina ngiye edolobheni ngikhomperishe ema-price etitolo ngithengele ngikufunako la kushiphe khona. Hayi phela esibani Uyahamba ititolo tekutolo. Ekhaya lalela leli vangeli ekhaya bukela leli vangeli awuleli vangeli abokhokho ukanya kufo lami awukanye usipa awu nina bakangwane ningasaphuthelwa njalo ngelisonto ngayo insimbi yesibuhlongo livangela labo khokho litabe lifikile kufenjwa lifunzwa ngiso sathi saseswatini makhanya ngiphinde ngithi ngilikhanyisa liphupho noma kanjani ingqondo etawukhula lobo ekukhanza ukuthi ke besolwe ngiyo ngine tinyanga netangoma sonzelani ukuze ndobona ukuthi ke akusilo liphutha konke kwenta kwenu kuliqiniso njengoba nani nithi dalo letitsingekile ukuthi libe khona la mhlabeni yathi ba Welcome back to the age of jive. Where have you been hiding out lately, honey? Bukela iRocket with Stan on channel yamaswati sonke skhathi. It's a final countdown. Need you, oh God, don't. I got my first real six string. These beautiful things that I've got. Please stay. Mina sengichazele ngesifu boss engithi
ngiya edolobheni ngingine kuto tonke titolo ngihamba nginesikhathi utangilalela noma utawungengwiva angisho ngibuta mina sengiyakhuluma sophinje uyakhuluma bowubutelani ngithemile nangabe vele uqiniseke ngandivele nenta njalo hayi lokhu ngikhulumisa lithi siyabonga hayi no strong esiyabona swapha ngisho ngavuthwa nikando nayo khuluma lokho nangabutelele lokho sengiyabonga ke seningakhululeka le store butela sezothwala ngata ufunani bakho store wasenga wasibeka khona la store ngata ufunani ngiwangithi khona ukushaya imali ngayo so sesimbuye sole course ngata ufunani la store manje mina ngifuna ukuthi kanti mina ngingena why ningabithina nambuta yebo mina ngi-understand asenichazele lendlela nisebenza ngayo phela ngithi uhambe isimo esibambene naye so siyaphuza sibeka tekto understand ngabe senebhibi kade uzishela oyibisi kusimple nje just simple question but isimple but nihlulekile kumbuta nanihambana naye isimple nanifika la kimi plus lesisibambana nesejesa sesitokutela ngozi ngingasitsheli bacingi ngomabhiya abede kutokhuluma nami ke sengiyachazela bede kutokhuluma nami naloko solo unokusimbula solo basi ngiyasingeyilandelela kulenza manje naye mayelana nami naye nalapho sonsanifaka bese sinakuvosi kaningi kanti bekufihla-kele ngenikhuluma phela kumele sifike sethi ngisho basithuma kumele sitobhalisana emaphoyiseni akusiki abede-ke sitawukhuluma-ke ukuthi utawucolisa lana ngisho bekasebenza lana niyamati ubete kutocolisa-ke nawo labekakuphele njengoba nimbona-ke shuthi nimbone ngifika kwakusakahlali nesikhathi abete-ke kutocolisa Ngisini manje. Phela ngikhuluma ukuthi uyacolisa wena. Ucocela ukuthi angishosola ngekho emsebenzini angisho benemthetho. Beningamthathini. Utshelile usibeke endeni like ngimva ngathi mina nangabe siyakhuluma nangabe ngiyafuna nokuthi angani ngiyangitshela cause nami sengimtshelile mosebeka kuthela. Ngeke phela mpoko ukuthi angayivele ukuthi kuhlangana njani nawe. Wena bonga wamnanzelela ukuthi kwendeke. Ngibhizi kakhulu mina njengoba nikhala ukuthi ngeke akhona ukuba nesikhathi sekuyocupha ngibhizi nami ngide isikhathi sekulandelela. Uthi nje uyacolisa kuphela. Yebo uyacolisa. Ufuna ukuya utawusebenza. Sinekele sibani. Hayi no kuyavakala. Angathi mthini mfunani kangaka ngoba nangabe usegangile ngabe ngiyambamba ngiyambuyisela. Lokusiza kumele sala simgasa thina ngeke. Na phela siyaxoxa kumele ivale phela sithi ngiyifuthi lokuthoshisa kwakho. Sayasatha decide mina phela kose angathi ke noma senifuna ukumxolela on my behalf. Ngiyophela ngathi ngakuthi isixhosa siwendekile. Ngiyosimuntu onocolisa nje. Inkinga ke wena sebekede kimi bengingathi mina lokuthi kumele ngiphendule kini kumele ngikude ngaleli hlobo yendlela yenu bose. Nami ngibude lokho ngathi necessary. Cha siyabonga bose. Vele bogumbi naletinye tolo bengithatha ngala kagumbi ngihambe ngimixe ngala stolo ngalana ngithola imali ngithi ngabona sengisho ngithathe ngalana ke phindze ngibisele kagumbi yabona khona ke antu kwakheka imali ngiloko ke lengikwati ngingafike ngibatshele kona le maphoyiseni kuthi ngikona ngikwati kuphela le maphilisi nje lebayikhuluma-ko yasebhedlela awuyadi cha yabona leyo mfana bami ngeke vele angathi abangifunyela yona vele yoyo ngaba ngibulele kwekufa ngoba ngathi nawu singiqale manga ngithini hayi kuyacaka manje hayi kudinkinga mina ngingakuphekeletela le futhi maphoyiseni ngisite kakhulu ngiyabeka le maphoyiseni ngiyathuka ukuthi awuyadi maphilisi yona bithi nawo ukuthi awufela lide ma mina ngithi manje abantu laba badila nawo ngiyafuna ngikubeke lena ngikubeke yang kanti sitawufika le hayi ndephuzu kanti sitawufika le akusenani ephuzu no sengilawufika ngakuwe ngive ngawe ukuthi ulonganini ngoba nanyalo bese ngasukuma sekile ya nyalo ufuna ngibuke le custom lana ukuthi ngisithola nini lesikhathi noma ilunch noma sisiye kusasa sengijike lapha esibhedlela nami bhuti obi ya ubahlole Sukati. Hayi. Kalabusile. Ya, hey, njani man? Hayi, sinisibelile manje sibona nje.
ukubaleka kwelanga. Hayi namhla manje ngithe kusibusisa kancane. Kusibusisa kancane amakhadi abalabalekile. Hayi ngibona wena-ke sengibona umthetho ukuthi ngabe sengendeni. Uyathi isilezi sithethe amacala nje sonke isikhathi. Ngingadipheli ngiyadipheli mama. Namhla-ke ngilepa nala licala nala indzaba naye tinkomo ngathi seyifuna kufuka lenza ngoba uyakhumbula ukuthi sayishile ngaphela hey kona vele sesibamba le inkinga ngokuthi ubambalela kuvelele macala kaphele macala ngathi ukuthi lelivele kangwane kwentakala amacala mangingi manje hey uthini ngiyakutshela phela njengoba nawe uyakhumbula ukuthi iyathinza indzaba kancane. Indzaba phela iyangithinja ngoba nabantu akamagwagwa kwasho na ukuthi bathumela wena sokukhona le mfuna ukuvakela kuwe ukuthi kwahamba kanjani. Awu nembala ngicabanga ukuthi ngingakhona lokuphendula ukuthi ngabe kwasekwendekani wavele awu bengiceliwe nkosi yami. Awuceliwe nawe vele sithunywa sibulawa. Awuthunyiwe nawe. Awu ngangithunyiwe kakhulu. Manje-ke khona la ngishiyeka khona kuze inkomo tati tingaki dale kasimelana. Ngoba tinkomo shothi hey nami lento khona la afike yabe sayisangihlanganele khona ngoba inkomo nabangitshela kuthiwa talanza kaDlamini tisihlanu. Matlanza tisihlanu kaDlamini. Mina kimi letakufika sengigcina sengitimikisa lapha. Timbili. Babukele Emakhaya, please tune in to your zone. Every weekdays from 5 p.m. to 6 p.m. on Channel Yemaswati, Sonke Cut. Yo ngibingelele babukele Emakhaya igama lami ngigcina Mzebele aka Mfana Ngoyoyo. Ema project akho udropile ama project noma umbukele ekhaya agade I project before the end of this year or maybe next year. Sibantwana abanyana abatshelwa mkhaya. Into yokuthi ekhaya umntwana usamtshela ukuthi u26 yena so joinele into yabo ma26 kanje. Utamtshela njani umuntu kanjalo mkhaya? Kukahle ukuthi vele nina kusise nisukele labahamba ngabo G-Wagon ku-G6 Nkosi yami golf number 7 yabo nethi mfana. Eswatini, I've called you twice. This is the time when your freedom comes. This is the time when the word of God shall be impacted to you. This is the time when you learn new declarations over your life. This is the time when curses shall be broken. This is the time when witchcraft power shall be dealt with. This is the time to experience the power of deliverance, total liberation and total breakthrough. This is the time to get delivered. This is the time to receive the prophetic word. This is the time when sickness shall leave you. The moment to experience the power of God working on His people. It's the time to set the captives free and bring liberty to those that are bound. It's the time to be fruitful to those that are barren. It's the time to experience the miracles of God working on His people. The lame shall walk, the blind shall see, the mute shall speak. Yes, you heard it right.
right here on channel Yemaswati with Prophet Opportunity every Monday, 6 p.m. Grace and Word. Matitimbili bafike bayacomplaina lena nangiyotimikisa. Asingeke phela umntwana ngeke bamnangalethi letimbili. Bagazile bona noma setisithupha noma tisihlanu yabo banako lamcondvela. Hey laba ngathi ukusebenzeni laba sitiyashoda balethu. Bangitshela ukuthi hayi sitawubuye sitimikisa. Amikisa nje lele timbili. Sahlala liviki. Samikisa lena yini. Solo sizama kugula umlilo. Okay. Emva kwaloko bagcine titinzathu. Lo thuna lona ke ushona lo wasuka lekahlala kwathi. Ngabona uthula endleleni ngese ngikutshela. Athi ngiyasola ukuthi ngenteka khona umuntu lo wabhadala la. Dithi kuze kwendeke yonke le nto. Noma ngumtsotseni ngisasho ukuthi ngiyasola. Mtsotseni. Ngenteka ngumtsotseni ngoba ngibosho ukuthi wathatha lo thulo mtsotseni. Ngenteka wathatha lo thulo noma bekudilwa ukuthi yathengiswa yiwe iswe butchery noma kwente kanjani. Noma bagamlelana nemali noma bathengisa le ngoma ngiva ukuthi kwendeka. Nje khona into lengahlangananga lamkhathi. Ngalokho mina bengithunyiwe ngathatha lokho ngamikisa. Hayi ngicabanga ukuthi kufuna ngiyende kanje ngithole mtsotseni. Ngithole mtsotseni sengike sengikhulumisa. Ya ngalenza. Bengifuna kuva lokho la ku start ingaki lento. Ngoba ngiyabona mina lokuthi khona umkhonyovu lo wendeka la. Ya kona hey asinesisandla sesencele lesaba khona mina. So emva kwaloko macala nje lokwangilanza. Yini ngahlakahle lo itelelana? Wena uneke njengathi la store. Ushiyele ama drugs. Ngalalela. Uyasitshela vele utekisi. Khuluma la mlonyeni ufuna? Ngicela ukuthi ungenzisele la online. Futhi lo bengihambile. Ngapho sabe ngisethe. Ngacisha ngibulala. Akeke leleni lo gama. No, kanti uyabona ukuthi bekukabi lapha. Nyalo nje ngibe esibhedlela kuphi vele le ndlela ladile nami ngayo. Angawuba ukuthi vele nasesibhedlela bazitshela usase treatment yenyanga yonke. Andike la ngicela kusho ukuthi ngicela kuxolisa. Ngixolisele umkhulu ukuthi vele supply. Because vele amaphoyisa adile nami. Yini awusamati umkhulu ukuthi utholakala. Ngani nani igama mati usuku? Nyalo? No, something mina vele bengisebenza ngale khosi. Ngithatha ngalawo, ngizengalawo. Ubuyela. Senguthi ke vele. Uyavuma vele ubuyela ngala uyithengisa. Usenagumbi. Shinjani ngoba? Lothi namkhulu uyayadi lapha. Mina ngisaxolisa ukuthi vele bekuka. Manje nyalo ufuna ngifuna lokho ukuthi ufuna nyalo. Ukuthi ngixolisele kumkhulu. Ngoba vele kusengenteka ukuthi ngihambe ngibhale ne-application esithi konke bese ngisebenzisa isitolo. Mina angifuna lokho ukuthi lana ufika ukuthi ufuna ukukhuluma namkhulu. Ufika kuthini vele ngicela Baba umathi kahle ukuthi angeke umthole lana okwayingani bekuyo. No, ngicela ukuthola ufike ungixolisele mina bese ke sengiyake sengifikile bese ngiyala. Ngifumela mina ukuthi ngikubhulele lo mlilo uqhamukile. Okay ke angiva ukuthi kahle na uqonisa yini lenhloso yakho ukuthi usengikahle kahle. Inhloso yami ukuthi ngizatoletha ne-application la store ngomsebenzi. Wena lo ngafuni kuseshwa lo ngafuni kugadwa. Ufuna nangiletha application lana ukuthi utawusebenza njani? Enze ngachaza simo sami ukuthi kwentiwa yini. And lokho sengitakuthobela ngikwenye.
ngoba sekufuna wena ngiyabona ukuthi isho kahle kahle siyadlala lana sidawuva ngawo asidlali lokumkhuluma nje labantu laba bayabamba emabi hamba ngiyakuva ngidaba ngitshela mkhulu but xa usithi ukuthi uyovela le kuye wena nafike ngimtshele empilo ngitshela yona ngingathi ukuthi ngihlangene njani nako nginyana asengisebenzi ngiyabonga kakhulu unengcina malangnayo yabafethi ngenzaleyo unengcina malangnayo yabafethi ngenzaleyo babala fiti nalabagobela bathi ababoni lufa yamsamo ulengcina malangnayo ulengcina malangnayo bangisalena lena ngihamba ngifuna sithundi sami masibadlala ngami bangisalena lena ngihamba ngifuna